Šta je to OnlyFans? Nova društvena mreža, zabavna emisija ili sajt za kućnu dostavu? Saznajte u nastavku. Ja sam Filip, a vi gledate Imperiju TV. Reci mi, da znaš šta je to OnlyFans? Ne, nisam nikad čuo za to. Pretpostavljam da znaš, ali ajde. Ne, ozbiljno, zaista ne znam. Nisam ozbiljno čuo nikad. Hoćeš ti objasnim? Znam šta je OnlyFans i ono kad imam vremena pogledam, ali ne uplaćujem. To se nije. Vi ste nesrećici, Jeni. I to. I love nudity. And when like famous people are naked, I love it more. Yeah. Naravno. Šta je OnlyFans? Neću da kažem. A reci mi, koje mišljenje imaš o OnlyFansu? To je mnogo dobra stvar i to svi treba da snimaju ovde i da se to normalizuje. A što? Kako je to pitanje? Što da ne? Znam. I koje ti je mišljenje o OnlyFansu? Iskreno, mislim da treba iskoristiti to što bi ljudi platili glupost. Ne gotivim lično ne, ali ako neko hoće da plati, onda treba iskoristiti, da. Da stvarno misliš da ima ljudi koji daju ogromne pare za to? Mislim da ima. A što kad im je sve dostupno, eto? Pitanje je koliko im je dostupno, da li imaju mogućnosti, ali uglavnom, kažem, glupost ljudsku treba iskoristiti. Šta ti misliš o to? Podržavam ili ne? Pa ne, iskreno ne. A što? Pa, jednostavno mislim da nije moralno. Prije svega mislim da nije moralno. Na stranu sve način te zarade, jednostavno danas se opravdava sve to. Po mrežama, po društvenim, iskreno ne koristim društvene mreže, nemam Instagram i te stvari. Čuo jesam za različite... Čuo jesam za različite načine zarade i to, no međutim za taj OnlyFans zaista ne znam, to vam ne bi znao reći, ne podržavam. Pa nisam skroz upoznata s time iz prve ruke, ali onako načula sam od prilike. Isto koji on. Tako da. Koje mišljenje imate o tome? Pa ja mislim da je to skroz prihvatljivo dok su to slike stopala i tako. Okay. Pa ja mislim da postoji mogućnost da cura može ugroziti svoj ugled, baš to ako su, na primjer, ne znam, bez odjeće i to, stopala ruke su mi u redu. Stopala ruka od soke. Da. Ko voli, neki izvoli. Znamo. Nažalost. Reci mi, koje mišljenje imate o tome? Grozno. Mislim, cure koje to rade, recimo, ne smatram njih nešto da imaju neko lijepo mišljenje o sebi. Pa ja isto, mislim da je to baš imaju jako nisko samopoštovanje uopće, ne cijeni sama sebe kao prvo. Prvi put čujem ako mi vjerujete. Ne znaš što je OnlyFans? Ne. To ti je sajt na kom poznate ličnosti dele fotografije. Ne daj Bože, neću da čujem o tome. Što? Kakvi to, ne, to je nemoralno, to nije u skladu sa propisima, norme. Koje norme? Moralo. A reci mi, postoji novac za koji bi to radio? Ne, nikad. Čak nije astronomske cene neki? Ne, daj Bože, nikad, ne. A kako bi se osjećao kad bi ti tvoja devojka to radila? Nemam djevojku. Kad bi imao? Osjećam bi se, to pa ko daje pare, ako ne daje pare onda ništa. Onda ništa, raskidamo. I jedno malo škakljivije pitanje, jel postoji novac za koji bi to radila? Ne, mislim da ne, ipak ne. I čak i da su to neke astronomske cene? Da, astronomske neke da. Da, realno, možda. Znači ipak bi? Da, koliko vodiš? Da postoji novac za koji bi to radio? Ne. Ne, zaista ne. I još jedno pitanje, kako bi se osjećao kad bi tvoja devojka to radila? A nemam djevojku, nisam nikad ni imao djevojku. A jes? Da. Tako da ne znam, zaista. Škakljiva je tema, opasna ste, ali ne znam, ne bi znao. Ne, nikad, ni ja, ni moja srodna duša, zato što je to nekako bolesno, a i mislim da je to nepotrebno i u tom smislu, ali snimaj samo nesrećena i tako to. Znači ne postoji novac za koji bi to radio? Ne, to što je to šugavo, znate. Da ti prodaješ svoje tijelo nekom liku koji će da, znate već šta radi, to malo meni nenormalno, ali dobro. Ja Bože, znam.
znam. Nažalost, jel da? Koje mišljenje imate o tome? Negativno, iskreno. Pa isto tako neka. A što? Pa ne znam, mislim po mojim stavovima nije moralno. Ne znam. Ko hoće, nek se snima. Ali znate da tu možda zaradite ogromne svote novca? Da, znam, ali nije na ispravan način. Da probamo. Cilj ne bira sredstvo. Jel postoji novac za koji bi to radile? Ne, iskreno. Ne. Čak ni sa partnerom? Ne, ne, to je privatna stvar, ne. Ne. Nemaju ovdje te pare. Misliš da nema? Nemaju u Srbiji te pare. A reci mi isto još jedno škakljivije pitanje. Kako bi se osjećao kad bi devojka tvoja radila to? Ne može. Ne dam. Što? Trenutno je nemam, ali ne može. Sve ostali slobodno. Ne. Nikad. Čak ni da su astronomske cene neke. Na kraju dana ja dolazim kuć svoje obitelji, svojim prijateljima, svom dečku, mužu u budućnosti i to mi je nekako ljigavo, tako da ne, hvala, nikad. Nadovezat ću se na to. Kako bi se osjećali kad bi tvoj partner to radio? Ne dolazi u obzir, znači ne. Isto, znači ne. Čak ni da donosi pare u kuću. Kakve pare. Radit ćemo kifle jest do kraja života. Nema toga. Is there a price that you could do it too? It depends how drunk I am. Ajoj, a ja osobno ne. I ja isto bi našla druge načine da zaradim novce. Ja. I još jedno škakljivije pitanje. Kako bi se osjećali kad bi vaš partner to radio? Ne bi mi više bio partner. Ali ako bi donosio novac u kuću od toga? Ma kakvi bježi. Znači nema to veze. Ne. A kod vas? Pa svejedno ne bi bio osjećao ugodno da mi partner to, tako da ne bi mi bio ni partner. Kajak prodaje slike stopala, ali ovako ne.